Parlu tubuh pa ingarap pesan na pung Allah Ta'ala ko pada di toma-toma lebih kumanang ke hadir. Aga nasa pung Allah Ta'ala ku ampusakum wa ahlikum naro. Tajagai walita, tajagai toi keluargata. Tajagai pak beneta, tajagai anakta, tajagai laket tabu, tajagai keluargata. Kenapa? Ternyata di akhir ayat ini, sambungannya ayat ini, waquduhan nasu wal hijarah. Karena ternyata angkat Allah palebu pa neraka. Neraka itu bahan bakarnya batu dengan manusia. Kapiri memang napok kohe. Tapi tangkalinge, ya kumabela ki pole ripong Allah Ta'ala, namutu di patamato neraka. Namutu bupai di tomatoy makanja ki, ya kodena makanja anak tak, wadi kijadi di tomatoy bupa mata matuki neraka. Ya alhamdulillah saya lihat ini.